wa uma foi na opa ia ai o lea na o titiro le aso aspirated vasolentea na toe a mai le leile au i ilinga ma toe wha malamaina e Justice Harrison ona wa tele ni tustu singa mani la fonga le sao wa whaatatau anga i le whaaiunga le mafuaanga walainga filifilia e le awhionga le ale whamasino ia le former Attorney General la Samoa. Mai eni tua inga wa tua ia i le tātou lawyer sili. Le lau te whapea toi tule e patata toi o ina ia whaamalama au ili ili le whaaiunga le whaamasinonga o le case o whaleali li tasi. Pena whātu wata o tele wanunumi mwhapea mai o ni a mio pio wa whaia te maita i lawyer sili a tātou le whaaiunga. Le waleina mafua le whaaiunga Justice Rees. Manino Samoa atoa. Wa whaase e tua ngalu le fionga to e lupe mai lona tofi o le sui palemia ma le tofinga whaamin star. O loo tu mau pelo na tofi whaafai Sa tarsanga ina e le whaipule la na ia wha le whaamai. Whaiunga ua stay o le decision o lona winga ua le executinga pa ua le whaatinoina. Le whaiunga le whaamsinonga e solo ia le no fō le tūmalo o whaleari li tasi. E ui na ua whaase e to e lupe mai lona tofinga whaasui palemia Malminster. A lo tu mau pea lona tofinga whaafai Wa uma na wala awina whaamsinonga e whaaparitania o le whaaparitania ina la le ka o le call over. O le winga o le call over ina ia whaavasenga mai ai aso mataimi e wala awina ile mata uku ese leia. Le lau whamanino mai e whaamasino sili ia sa tiu simativa e le ngata ina ua o fia le executinga o le solo ia o le nofoa whaafai as well. Ai o le ua whaase e le mata uku e nate le tau limaina o le la ave tau limaina e Justice Rees. O lea wa tango fia ai la i le aso na filikola o whamanino mai lea e le tatau o le whamanino ala le nunumi e le toa tele o le atunuu. Ua tustusi lima mawhaini tua inga e le tātou lawyer sili. E le tatau o na afia le tātou lawyer sili maunga Precious Jang le mata upule nei o na o mafua anga ia. E le aise ngai o inga se pe pio ua whaia e le lawyer sili. Ai ona o le titilo le whaamasino i so o tanga ma vaenga sa ngā lulu e ai. O iai le tūlanga o le conflict of interest i le mata upo toe lupe. Ona ele ngata o ia sa i totono le officer law ia lea sa tapena ina le case a toe lupe. O lea sa tula i e fo ilana pa anga wha law ia Meryl Lui. O le tūlanga le nā. Ia o tūlanga ia sa tilo ia le whaamasinonga o Meryl Lui lea e tūlai e tau aveina le mata upu ato e lupe. Manatua o Meryl ma maunga o la ua e onga le paanga partnership le official law ia. O le ala leo whaiunga Justice Harrison e whaase e maunga pero se isi to say o maunga ping o lawyer sili po sesi lave to tono o tanga alwenga ale lawyer sili ele mawhaina i eise alato affiliation i le case le nei. O le sa avea ma lawyer sili mua le la walaina to fia ia sua Helen Warwick le sa avea ma lawyer sili mua e tau aveina tute fa a friends of court. Ma le sa avea fo i malo ia sili mua i te tono New Zealand. Mantua whaitula e pasata tal noel mta ukulea It's a conflict of interest le avatu o DJ Fong, Faima Friends of Court. A o le te tono mtanga wenga le lo ia sili. Le mea tono ala le wa mai ei wha apele whai unga Justice Harrison wa tō fiai sua Helen, the former AG. E whai ia masui o le Friends of Court. La tō te whai le apopo inga ngai ai le mwhaina a mai sesi o loo iai te tono mtanga wenga le ale loia sili. Ani tustu singa mantua inga leo whapea mai. Ia o lewa mawai i mea pipi o sa whai e loia sili no
No, she hasn't done anything wrong. Ai o le puipuinga le whaamasino I tūlanga I vaenga ia iai, le lana linga a mai le former Attorney General. Wa mai a foi ona whaata ota mai e le whaamasinonga timetable e whaanga solo e mta upule nei, o le aso luasfulu o timetable lai e na whaatulanga mai, a lena te suia mai talatua nafi. Ona o lewa wa ese tau sanga lewa e tau sanga. Le foi la wa manino, o lewa sui foi la le loia la tulai mo toi lupe. O le la tulai mai le ali loia mai Australia. O le loia mai Australia le la tulai mo toi lupe. E le tulai la ia Mario Louis. E o tulanga na tulai palena fifa manino ai. Langa o tele na nunumi ma faini tua inga whaasanga ia ile tatou loia siri a maunga. A le o le manino le whaamalamanga a le fionga le ali whaamasino le mafua anga ua leina ave esi a esa isa ili mai sesi mai te le lawa a mai ele tatou former Attorney General ia whapea Christopher Finlayson o ia le sa Attorney General i New Zealand. E mani ngai sau ia ke lona na malama ai whaamalamang momua nai manino le conflict of interest ele o le bafu le whapea o le ai nai te mai na manino le ia o le pela le wa mai nei o le whangaina le whamasinonga o le tangata le sai ai momua e to tonu o le official Louis Sili le ala ua latu nei la ia helene ia sua helene ele whaingaruenga la as a member o le Louis Sili ma le palangi la sa mai na ia nui la lau te tuto tasi mini le ai a koa la ma se sao le official Louis Sili Samoa no ela tatu o le tulanga tonu ale na mantua lena tatu I le conflict of interest I le a fia leo o le toa whainga DJ Fong sa le tatau na pikama pa tatau na sa ili le whamsino sili se silo ia tuto tasi e whai ma friends of court sa le tatau le la watula ia to Lord Justice Harrison whaatino lor tulanga le na e le tatau na iai se tangata mai te tono le official lawyer sili e a fia te tono le friends of court. Ia, ele e muri atu I Harrison. Alena whasa o te lawyer sili. Nena le toi tu lai le li o DJ Fong. Ai sa whai tu o tenya lena presentinga ia le. So me umana Mano. E wino le tala na lena whatu tu wha mamlama tula epa. Langa lena toi au mai lava le whi au tusia, mai le tusia loa ia a le whamsino Justice Harrison ona wa iai whi tusia inga ma mea I lunga social media whapea o le mele walinga whai le whai unga onga o mea pipi o na whai e tatou loia sili. No, ele iai ni mea se na whai e loia sili o lea e a mai e le whamasino le puipuinga ona o a fianga I whainga pa anga sa iai. O lo manino la va